Umetnički pravac s kraja 19. i početka 20. veka o kojem razgovaramo jedini je umetnički pravac sa više različitih imena. Na samom početku nastanka nije imao ni naziv, naročito ne jedinstven. Vremenom je bilo jasno da nastaje nešto potpuno različito i posebno, a tom posebnom i različitom je bilo potrebno ime. Pozabavimo se najpoznatijima. Ime Bečka secesija je tek mnogo godina nakon zamiranja stila postalo uobičajeno i prihvaćeno u istoriji umetnosti, a preuzeto iz naziva udruženja Secession, što znači odvajanje, koje su u Beču 1897. godine osnovali umetnici kao način borbe za pravo na slobodu umetničkog stvaralaštva. Tokom nastanka i trajanja ovog novog pravca u umetnostima i zanatima u Austro-Ugarskoj je bio poznat kao stilska umetnost, odnosno stil kunst. Kovanica Art Nouveau kao opis prvi put se pojavila u Belgiji 1894. u briselskom magazinu Moderna umetnost, u kojem je urednik članove udruženja Dvadesetorica označio kao posvećenike nove umetnosti. 1895. u Parizu je otvorena galerija Maison l'Art Nouveau, kuća nove umetnosti, i od tada naziv Art Nouveau u francuskom govornom području obeležava ovaj pravac. Naziv Jugendstil se u Nemačkoj pojavio prvi put 1895. godine, kada je počeo da izlazi časopis Die Jugend, Mladost, posvećen novoj umetnosti u dizajnu i primenjenim umetnostima pre svega. Katalonija je u potrazi za potvrđivanjem prava na svoj kulturni identitet u novoj umetnosti videla pravu priliku, a pokret u literaturi i umetnostima su nazvali modernizme, odnosno modernizam, u engleskom govornom području označen kao katalonski modernizam. Pomenuli smo samo neka od imena koje označavaju umetnički pravac kojima se bave ove video priče. U narednim epizodama razmatraćemo sličnosti i razlike umetničkog pokreta u nekim od zemljama Evrope.